19, Fadil. Kocak kau nih. 18, 19, 20. Sudah, Me. Nah, sendal HP. HP. Say. Ah, itu. Cepetnya punya aku ketahuan. Oh, sendal Aibal. Aibal. Say. Ah, dah ketahuan puluk noh. Hey! Hahaha, nekup lagi kau dia leh. Yo. Dia madon skewet ngingiti sendal di belakang baju. Dih, yang penting kan disinggiti. Setara Amadon lah naruh di mana. Iya Don, kau nih skewet itu tuh. Kau nih sportif main. Nah, berarti Amadan yang nekap sekarang soalnya Amadan main skewet. Sudah lah, aku nekup. Terima kasih Domi sudah nolongin aku. Biasa, Bedel. Tua gopat mau 6 Oh jopan iya, lalu. lembet ngitung tuh. Paling tadi belembet ngitung. Kamu nih, banyak alasan kan. Yolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halo, Assalamualaikum. Futsal. Oi, oi. Tapi futsal Pepe. Kau nak ngajak nah? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah. Ku tepuk ke galus sendal kamu. Hah? Mana budak-budaknya?